wazalendo watukufu wa Komoro, maisilamu ombabahanu mjokanga mjihundrao, tusana salamu hojuyaha nyoduhamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi taifa la Komori rimwambia nukana indensi ya hatu kabatsi wandu wajori shangaza, kabatsi wandu wajori risiza imahu indensi ya hatu. Ngekwezi wa Komori naribuwe matso dingohi haukaya insi ya hatu ngasi haruma udziro. Insi ya hatu rirengwa ni wanadamu, ikawe insi ya hatu rirengwa mateka. Haukaya wa Komori ranza rijuzise. Wa Komori lebungwa ralelwa nilo si wanadamu wa Komori arikana nrongondaru zakauritanganya ili haina mndu ya aminu koi mkomori oima nama. Haukaika mwendo manzamanga liye wa Komori ye aswili rikana mtsanganyiho wahensi ya Komori na deshe hindu shambao de dini. Ewa Komori ye dini iwaswili ndahu harumemba ezinu. Lelo kwa fundi wa dini wanzoya one fundi wa dini hamandaye. Kwa mnashioni wa dini yanzoya one mnashioni wa dini hamandaye. Eza sababisha hindrini de mbaye zinu de ya jaya wati haruma umharbatu yunu ya watsambaza. Rikana rongo ya bili ya ukanasi ujwa hona nasi wa Komori nande mila. Hauka emila ikaitsanganya, ikairitsanganya si wa Komori. Hahindrini ndo kaya wa utamaduni wa hemila wa shikomori ukauritsanganya si wana wa Komori. Hauka lelo miujoro hahenda mjini haruma twarabu, miujoro henda haruma mjini haruma majilisi tsendetsi hondra na mina wandu ikao njaka wajua yode mila ikairitsanganya. Yemila ija itsambaziwa abaha kwa mru ya joshinda ya stehi mru wa mila. Yoya bili rikana mbanrongo ya raru ya kauritsanganya si wa Komori nande kipu ya salakanti ya Komori. Hauke kipu ya salakanti ya Komori wa Komori inde mbanrongo nzima ya kauritsanganya si wana wa Komori rekabadzima. Bal hate wa eumanu na mru ya ujihundra eno lama nao haufanya programu ya huendaru mwe machi ya hekipu ya salakanti. O wandu wanulelo warudiwa jangu warudiwa litsambazi ebanu ni wandu marenge nsi ya hatu nga manzo mri rejeze harumamkodo ya Palestine na Israeli. Hauka inude mbandrongo nzima ya kautsanganye mwana mkomori de ekipu ya salakanti. Lelo Bakomori mjwele wana mnaji yauka emachi rarasina Tunisi rawaremae enzero emachi ya jana ile lazimike ire wa Komori. Ye Komori ri hundu haukar jahundra Komori ri lata haukezo ndrabu vekama chikomori wala wahuza wemba visa njugu wauhuza, wala wahuza wemba visa mabawa wauhuza, wala wahuza wemba msi wauhuza, wahuza wemba ajwi wauhuza. Abo jane Komori rilata rilata sababu indini daborilona maadui, daborilona wedzi, daborilona madiktatori, daborilona makrimineli. Ewange wangu hamandasi
yuwajibu rijeba nurjershe meze mswiba mziru ya ukana eba nunyika mono haya eba nyiwandu mlo harumale dingo lahe mbaye zinu mjifahariyo ya ukanga mwenda uharuma emergence eba nu emergence ya 2030 mwendao inu emergence ndai si wandu ikao hate kipu ya hatu karja juwa rajarara emachi ya returu hasibabu yonkunu ya lazimu iholelwa maji ngeba nukweli bakomori nyiwandu mheyao banu mdefandeo mbaezi mdefandeo mafujari makrimineli hakika Mwenyezi Mungu bakomori ngaranzori wasuli haruma daraja hamanda inu besha miuzamba ya ukana bandu ya hanyu ngamwanili yao le sutu la ukaza buhanywa juu shahenge mtsirengele sutu la ukaza buhanywa juu mranse komori mdiwaza ye komori hakamru hamanda mijana tisikitia ni wane madhwalimu haukatsi na uparojwana bewanu madhwamana haukangari ani ngarendesi wao ni madhwalimu haukaba nuharumansi ilona zenukto za kisharia zendesi wao ni nsi garjo juwara mbeboka vaha wandu ambao madhwamana vaha wandu ambao walezi imma huko mori hatu ngasina madhwalimu ngasina wedzi shema sikitifu madziro yangu bakomori usiku wajana kweli nione madhwalimu nione na madhwalimu wa federasyo wende wa kenti wa jao ya hona mpira no abwe machile lazimu ikengi ngere wao banu mwana mkomori ebano mwana mkomorisho ya joka uhunda hindi aukaya simaranya wa komori sidera tsongeze sala kantila endao halafu ngamtumao heze maliza hatu haukangari hulao triko ngari hulao kaskieti ngari hulao biye haukaya ngabo wandu ikangwa onatele hondani woko ajaporo dunga ani woko ajimpira hindini sheka we shokesa la kantinge rao wandu wao uroho malahoni yao ngeba nubo madhwalimu ngeba nubo makrimineli hakika Mwenyezi Mungu mshindwa na ukayari ngamwendwa ni detere hotsoke hole lwa maji eba hole loko linga mjomri nike uradi wa emergency londa wibwa komori wanu mkomori hakika Mwenyezi Mungu ambese zenye wengwe zatu zozitawa azozitawa hakaya usikuwa jana nione mruja sarkonze sarkonzi sepa tuju doswani nione ariwala mru ya kadhoma na wa federaso wa sport mzuani tsuo kwa kaina sarkozi owandu wala kweli wende wakensi wajao kwa jafikiria ukanazi nurifanyao zinsi haki emachinu ilazimu ire wa komori emkomoria ani emkomori ikinde bandongo nzima yaritsanganya emkomori ni ya kaubidia huzemba hindu ilazimu ya huze kwele madhwalimu wala wende wakansi wajao ye aka Mwenyezi Mungu bakomori ensi hatu inunga si haruma uziru wanguo ni wasikini yao da walambabiza wangu marwa michele da walambabiza wangu majurnalisti marwa michele nana walambabiza marai ya marwa michele sha siwasami wallahi siwasami haukaka mwendo anza mwangale bakomori band ya mbabisa majurnalisti waloko muri banu marwa michele wanu amba wanudo wakaude ya zali jana wadeemba ezinu hata shanda bwe yakawe roho mchele kojaka uhelelwa mba hindu
lelo mchele ngoholelwa mbahindu ngwamba wazalie mwema wala maraia shatsina wafumbwa madzina banu nsijowani kasharafa embabiza maraia zakabanu zakahambe mbaye zinu hata wakawala kuwa na ngozi owandu waungwa unda hubilelo wandu waungwa lelo ngwa ambao ngwa uhodi ngoni mwa mtume yuaibu ebo gati ani wandu hamanda wao na bidwari wa sami hisi wa komori shanga sarumali suala linuba haukandensi ya hatu karina ujua bahari nga bombabiza wandu wa shanga zao wandu ya ukamrungu tuendeende afungwa mrungu no yotsi hadi hiyo sine namna hiyo eba no wafariki watsuka hambazalie mwema watsuka hambazalie mui ekwa jafa wandu wafu ngele lokari na ujuari shangaziwa ni mbabiza wandu marwa michele wandu tsindasi singara swimeo haukari mwambia nukana yamba ukaya فإذا أصبحت فلا تنتظر الصباح خاينا شلوابو تسات جيني كتوما بمسانا مروها ماندامي نام أمينو كابان سيساتيفو ewange kwezi watukufu wa Komori na mwone haya bodaula hauna mwone haya bombaezi ni wandu mwashindwa ni tere ya uholele ya maji eba nyido wandu mwanzo mribe haruma emergency ike kolinga bombabiza wandu marwa michele wa hao banu wamba ukakolinga bo emergency ngule ripone shari yode tere izilwa baketu shindo holelwa maji nge hapo kweli hakika Mwenyezi Mungu ngamuhundo vanwezi konsikitisha do wandu wambari ngwa Ulaya waenshio hamaji waenshio hamwenje mbendwa hula lupitali likwali wandu wao kweli ngwa heo banwa hundre mbima ya ukekweli yani kihamari ngwa rongo wao no wandu tsinda nyi kanganyina rongona mjemsaide Komori banga aminukana owenji wananyasi wanokomori wanona zemali za hao wajwanza wajewa investise Komori wajojawa investise haruma vanu valowezi vatsoma hakama mndu yafunzwa le duka lahahe yede ya besha mndu haparisiwe yafunza le duka yasoma hakama yabukabatsi hata haki dobeto ka urose mali za haja zifurize bare kwenu bahari Komori nu bahari dobejo roze malizahe ya jaze ni kewezi dobejo roze malizahe ya jaze ni kema diktatori dobejo roze malizahe ya jaze ni kema criminal no side hali haukaya bandu ya hanyu ni wandu mshangiria wembaye zinu hatanga mzambao maskini hatanga mzambao kakomuringa watabu Komoringa wa uziro ngamonao mrungu wadu hasharje mwenje wa 10,000 francs kutsunga mradi pasko mwenje kwa tsuhuja mru hende hasharje kredi ya 5,000 francs hini wakati problem ya rezo izo wanzo wana rumuli mengu kutsuzi wana wanzo pare mru ketsukiri Ngewa hakika Mwenyezi Mungu kweli wana nyasi mheo banu mdefandeo mbaezi hakika Mwenyezi Mungu nganyi wandu hindri vanu sisi rejabanu karna unjia zamru za malahoni ya ukaya emimi ngamjoka ujabanu njenjibu soba wasumani ni mwabiyezo handu zahe emi hindri na ikati na dhoma na za daula gamtoka ujabanu njenjibu Faridini gamtoka ujabanu njenjibu Badurdini gamtoka ujabanu njenjibu Shamwini
na shamuini wewe mjina nyikoni wewe ngamweshelo wakati wadoka nsimo bishioni wo ulaba wo ujinga hamba eziri hundao harumwensi hatu ekati jabangu samba ukanakari tsina mawaziri harumwensi hatu ngasina wandu makansi ziri yabo ekati jatsamba ukaya mimru hamandami bo shababi mkomori ekati jabanu sijatsi wone sokaya waziri wa heledima lilabwidzi shinatsi hindu gari komandeo mbatse Dar es Salaam we wanzo uje umdefande nzo uje wambe nzo waziri wa heledima yafanya ekatsamba ukana waziri wa honono lilabwidzi waziri wa honono shinatsi hindu bae ni ulo eni yako zale fungwe ndo Dar es Salaam nzoba ho wewe uheo banu uje udefande waziri emba waziriyo wambeze zenrongo ikaunde emba waziriyo yafanya harumo nono ekati jabanu tsabe emba waziri ya homsomo ketsina mrada hayo bo wanda heni yatimi eni yanza ya soma ngutwenza he Maroko ende yatimizi nzoba nuje unonese mba waziriyo zenongo yafanya shakuna ujo hebanu jambe ukana swabahu ngamujuo homjini mnungu kudofa udoba mbakabaza gomu na nakiloti wolaba swafi ani wotsi ubinadamu omru habanu ne komportoma ya mwanadamu mru ya jesprime hata yewola bandahu hokalelonga muhewa nionese madhalimu warengansi wende saonai ngabo mneimezi na mneshenzi nguhewa yambaringu njuo memba juu ukudo haminazi hiyo tabia daibi nzoje defendemba waziriyo izo yafanya unjibu wambe ukata mandrabo harumemba waziri uidefandeo shati haritido haminazi haritido panazi ayi yeyo tobia naibi yeunu labanda ubiu sido walovanu wabangwa unankili sido wapashi ya mvio wabangwa unankili nejabanu tsifungwa waziri na hii heyabanu wambe ukana desirenga mureponde waziri wa heledima karitswenda rahula mrofi Dar es Salaam kwamba ndrabo botezire we mnafiki botezire waziri wa honono karitswenda Dar es Salaam renda rahunono we ndrabo botezire hizo ndizo mnduya kujajibu harma unatengweni shasido kamrwa heba no adamba gamuhujuo bo bashari hoja Dar es Salaam bashari ukao mjini dembe etwa bianda hiyo eza bashari zoka zijani pasa eza hobo hasani negociatori kasijani pasa hasani negociatori ka uhebanu do wonesa ukaya no nganyina ndrabu bamwambe waziri wa honono katsina mrada ahe nongena ani unonesa za proof bamide uloba nubu hasani mathalani ekati jaban samba waziri wa honono katina mradi mwanama Hasani nzoba nunreponde waziri wa honono shango jona mbiokana desirega mujuo wewe ukula wangu za nkudi wewe mekanisa wakula wahiba zombo za magari za wanu wolaba woshenzi njibu izo na jabanu na hamba bayo de namna lijopua ngayo kana ikari rongoze madhalimu wanu la hala kwa joenda mwendo kwa jore shelea ikari rongoze madiktatori wanu la hala kwa jore sikinia warensi warirwahitwa izo dizo mroko hebanu mruha reponde shati nongoza ulaba yaukana mwana mshwa hao hadouza putu folofolo hai watu mwidzi ngwanzo yake na duka hamado wanashwa howezi warengensi hatu mimi
ngamshukuriwe batsu hanjia yabo mwana maportu lemze mwana maportu lemze ani mihenda mwendo tsinenge fikira zahahe haukawa imwengoni mo hanru rangu debi ya doni para nambia ukana bodezi ngebidiwe suje yao idoka ni tranquilite hizo ikawa mkomori ngujwelewa nguna mbariki baba nunu msomo shabatika hanzani mwambie ninyi wangu mbabiza mirwa michele ni mwambie nukaya emergency tsida yenu ni wangu rashindwa netere ya uhole la maji ikeja na emazwalimu wende wakensi wajao remadhalimu wa yani wende sawe daula remadhalimu wa federation wende wakensi wajao kweli wadona mpira na wabila machikao ikabidike ike komori ya mwana mkomori ya hunde faida no zinula zimari zambe yabonyi wandu mbabiza mirwa michele mshangiriao mafujari mshangiriao makrimineli mshangiriao madiktatweri ikati jama sionesa ezendo na iharumwensi yangu na mnijibu hizo na hamba banu shaka mnaujwa sinaujwa banu njena mbokana waziri wa heledima katina mradi waziri wa honono katina mradi emba directori ya uvundo yangwao Junaidi katina mradi nzo unjibu ishatsongeza na mbokemba directori Junaidi katina mradi hauka kartsunda mwenje kartsunda maji shakuna ujabano jambo kana desirenga muhurabuo we ulewa we ufura bange we unwa mvinyo hai uolaba paske banu nyinyi maudu si wandu nyi wandu mheao banu ngabo wandu ikangwa una ankili za urumansi maudu nge maudu ikamjabano kama nzomda ngethomana zansi za daula anigamjoka ujamu harume mabango ya hatu eke wakati yonga si wandu maduhazi ngamfikirukana izo mjoka ujomjini hatu mwabe ukanga mfate wao na sirika ujua ze kufuru makauza mbabanu ne namna mwatu kaushinda mweje esprime harunga zerezo vanwe kati jabanu siwone sokana karitsina madhua maana wala mawabani karitsina wala mdingu wambamba biza mawaziri wala mihamba makansi ziri vanungu wa mwanao mina kansi banu wallahi no ingu vanu mi waziri wallahi ikawaziri mkomori de shahiri anga mwanao sainu mashallah rangulelo mi waziri bati kansi hiri shiturneho ikawaziri de shahiri bairangulelo mi waziri kamwanao sha vala mwanama hasani negosiatori ahujibu mbantere yabo nsu hujibu shelo wako urengaze video tujoka za foto la hao bami nsu hujibu shanga mtsingo onesa mfano wakawa onesa juzi wambango njibu mina boltu emingo njibu za barindi boltu haonesa suala ya ukana ngabo wandu warongo wao ikao kwatsi na sieji mimi tijatikansi banu tiwone sokaya ngabo wandu ikao ze video zao wazifanyiliao harumamiri hamade filmu ya Tarza mimi ngamina nyumbambi shamuhimwe nyumbambi ngamina mbasieji iso dizo nakana zone sa mwanama Hasani tiwone sandro kana mimi ngamina mbasieji mmono enyumba hangu inu idoka ne drapo ya Rusi sijatipuwe drapo ya Rusi sho muhimu ngamina mbasieji ngamondani hangu ngamrongo heli mimi na nzao shati na ujua nendena adopanzisha haruma marindi hau haruma mahura anike hama wale mwanadamu kao katina mbabahanu wukaya shindea kensi ya jesprime zenongoza ilade mana ya ukaya baadhi ya hanyu ikanga mrongo wawe makanimanga ajoma hii dabo mdo mirini haukabanu mirimi njii
yabo kabala mazetwani yabo shetani ngutsum subiani ebonge mwana mahasani negociatori sijo afadhali ekango goheva baba unumsome sana ekango heva rirongowa ezilo harumwensi ya hatu emadhwalimu emakrimineli emadiktatori wedzi warengensi ya hatu wende sawo nzo unjibu unambio kana Desirengo wambondrabo be waziri wa heledima karitsufa hanzaya be waziri wa unono karitsuenda Dar es Salaam arahangro unono be waziri wa msomo kabatsi mwana upashwenda hangro autsa msomo bonze ani hizo mabidi mje mrijibu haumje mnijibu baba numintsera makungumanyola wandu shamira yemkomori wa miche ebonge ngamtsaho samaha thumma ngamtsaho samaha wazee wahangu mabani hangu wanashe wangu wako humtsaha wako humrongoza he Desire kukaradhi watawa bensi inu nsikao ngiwe nsi ya kidiktaturi bensi inu ngamugono eza hunro wananyu hopia waradwa hitso wafa wallahi ngamibanu beshanga bombabiza wandu wajehansukana wa mavuka wajehansuka wa maprocureur wajehansuka wa majuji yaukana mwarenge wola na mwarete wola wallahi sisingasi mafieri na mjemra rete na mjemri uwe na mjemri fume wallahi je suis prêt ngam amini zoni amini yo harumale ja formula hangu au kanga mkozo wala mitsidorumilwa ngamonao njaparo jabangu na jana paro jibulia mruwa opposition ya deziwa au kamitsi mruwa opposition mira yamkomori ni wanao na systemu mbi bai japaro jabanu na jibulia mru japaro jabanu na fedhehim rainya ngamjo fedheho arengensi ya hangu wanendesao nai heni zijoka humbanga zijohumba shanga aminu kananga miharumwensi ya hangu lazima nshemeze heze tabunziro ikaundo zenremao ewa ngega mumtsahoni samaha waze wahangu wadzadza hangu nano wanama wakuhamba bodezi kutawa hadisi hamanda yinu ngani mwambionu kana henulona dalao na sane yansaidie haina ulona dalao na sane ya shinde yansaidie ya nerelo ba tsanzan ledu leda shomo kotsukiru leduku womo wo kotsukiru leduku ewa ngekari na ujua haukaindensi ya hatu rambi waze haki za hatu harumao silamu riziwani liye homhono ekakari tsushindwa riziwani liye homhono riziwani liye houlime domruzamba kanetsi hatu rengoni madiktatori shamtume sallallahu alayhi wa sallama hakawone sokana alama ya muislamu fenya bahate kafiri fenya domruko za hero mrado na mradhulumishi hao mriye koza hero miransi wokoza hero mimi rahansi wokoza hero ngami howaniliensi ya hangu hazitendwa ngami howaniliensi ya hangu houlime ewa ngenyi wanama mkuhamba bodezire tawa bensinu kuna ushindawisha njamba mjoka ushanjensi ngamshemeezo maesha madziru maisha mabwadilifu maisha ya kina haramu atina ujua bakumuri hoka kweli
mru hamandami yawe mbandrongo na kaza mbuzi mbandrongo na kaza mbe dabundo na carte d'identité shemesha mbuzi ya enshio yawe demesha ni enshio emesha mbe ya enshio yawe demesha ni enshio haukambuzi ngutsozo ngulara ngubotasata hatsore gozi lenkudu mnawani bala hata hareje harimo pando banajoka ulala ya lale ba so dizane hundra amtsojo hapo tasitizungulia tsundundwani barali 10 tsundumba kafe tsundurani barali nsanu tsulumba msitsivuru tsiruditsire iba ndichatsilala ngiyabo minga bimrudi nimi ndi maana niko mwambia nukana maskini ni wandu mkoja mnirenge nyinyi jeshi mkoja mnirenge amri wa mahakama mnibe haprizo wallahi la mitsona tala mafitsi wallahi billahi ya la mitsona mafitsi ukana eza jontabishe ngeba nunga mina maisha ntuye shi amambuzi abati joka ujifikiria ukana mimi desire tsirengo tsibe wa prizo eban le duka la hangu alijoka bulwani ndo eban le gar la hangu ngalijoka baliwani ndo ebanu magazi hangu ngejoka bulwani ndo shemi mrundo amambuzi yabo mingo fikirukana mimi ngamjo mnirenge bala par contre bala mujibiwa parce que ça sita miula mu aminukana ça sita wopasha wopali supashwale peka hununga mzunguli ora ngubo tasi hata abo maharibi njoka ushindana ule mnamkata dipe warali 25 wote mkata dipe wakamili shamnaambidiwa mkata dipe warali 25 njeni ni renge mbama jia ya lapo mpininwe ya maisha ya usiku wallahi billah no pirizo hula hai hula mulale peka saa sita yabo ya twanda nyi haukazi ntimambiani wallahi billah zintimambiani ukana banu ni wandu wabo kana na desire kamtu na mwende mwamarete ngamjitrompeo yaka hunjuwando wanu minga misawa na azali hapa shia azali haja desira fungulwa wanu nyinga mnikao daraja nyinga mnikao sheo wallahi no wengu ngamumshukurioni ukako mdu yakahunjua dwebe mdu yakahunjua bwe daula ana mtsokazana sesa tungarjohamba ikade pirizo Joshua yan eshjo mtabisha dekatse de pirizo katsi hibi hauti hibi ya mrezo boza harmane garla hahe hauti na mbamna mwana mtiti yatsu timuma shekada zinu namba wallahi no wengu amino faharira hananyi mawaziri wenji kabatsi mrujulwa rumwe dunia minga mjulwa bahata rusingwa njuwao ebongezi kanzani mwambie ni bombaezi zendongo mrenda wensi yatu lazima arije banuri mwambie nukana nyima dhalimu nyima krimineli nyima diktatori nyiwezi kazi nudezi joka urita haruma ajali wallahi karjala haurudi wasalanga stayari shatska hanza nrongoze haukaza kifubani tika hanza nrongoze mbabiza wandu marwa michele ekangwa ajoba nuambe swije na wajibu izo ikaundo na hamba haukati wanesokana emadhualimu warengensinu kwa tina wafanyao abona mje mtoweze prevu za hoandu wanu izo wafanyao shango jokoja unjibu nambie ukana bangaru rambu wabwe desire rinikiwaze provo mjini hani kakuja kodova mbangu udova ngoza nkudi izo kweli hako wakati wanjaka njasoma hazi shehe emana bahanji fahariyo nisubutoti jabanu timenase opozisio timenase mbaezinu dabo ntsore mamlango wamba waziri haumba direktori haumba ministri haumba wakala na hale manza haukati somo aminemba muno azia hangu ngiyabole longa mtoko ujanije ni vengo ya nkudi no sinotofa ya ngo ya nkudi haukana mwende mwangalie embabiza wandu wambango harumale dingo la hemba ezinu ikawa cha haruma zarezo zinu
mmoneheli wa kujibalia waodo wafuari yao wahundao mapesa wajoshinda wahule nguo za valo riraha nami ngena mwende mwanangalie mimloki nyume nemba ezinu mmoneheli ni kujibalia paswa mwele ukana nga mrongozo dunia kamili nga mrongozo wa Komori shanga mwelewa ukana ngebidio ni jibalie kiasi Mwenyezi Mungu yanumbia shati jiununga mjibaliyo ndro rahane wamezi marwa michele walu harumembaezi nuhodingoni hao ebo ngekwesi watukufu marhaba menji nyuandikao ndo mwakaudunga live yenu marhaba menji nga mshukuriyo wa mji wa membo aju mji kaundo na zalihania ruwana sho hangu nano wadzidza hangu wa membo aju nano waze wa hangu mashababi wanashe wangu warumwa wala harumale jiji la membo aju jitukufu nga mwabosholo marhaba Mwenyezi Mungu najele komba banu mlio ngani wanono batina ubiwa za omji wa nsuji ni mji wa hangu na umjailiane kana omba banu mlio ngani wanono Mwenyezi Mungu najelie mke wa manga wa hinda nuhuja msila temba hindu katide mare kamgwa benze Mwenyezi Mungu ajelekeze famisa hanyu ranyi rowandu washe rowandu mahanyo mbabanu mlio ka ngani wanono Mwenyezi Mungu najelie ke harumale daho la zihiro Mwenyezi Mungu ajelie kwa wanike unono na ujelie kwa wanadamu waluho prizo o wandu warengensi hatu wahema hakama Mwenyezi Mungu ajelie wafikiri wananyasi be prizo jaya e prizo kwa tunda bendu hala Mwenyezi Mungu ajelie fikiri o wanazijana kaundu waluho prizo ngambosho marhaba menji o wanama wakourenga video ya hangu inuwa ipartage hena mwanamkomori hailewa ze fikra mshenzi kaundo rilonizo na ubosha marhaba menji habari za Komori chaîne libre de Komori Komori Dunia News ASMC Mbeni nane city ya hoa na nyasi wa Nzuani nane ze city mbali na mbali zikourenga ze elema za hangu ili hena mwanamkomori hailewe objective kaundo warehansi vangu rambao Ebonge gamu mbosholo ni marhaba menji ya tsona idadi dohumlahani hizentosa za salamu za hangu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjona na wakati wasatsena ikahalaka mauti haririza zejama pia salam ahsantun marhaba menji gasibadziba nanyi ye Komor neeshi e diaspora neeshi أهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا منك